hai bong na dikit pikir kiri telangkah hanya hai Mantika out hanya hai ball telangkah untuk itu nomor 2 jersey Kowi Hokayan hanya hai selai Kemayan Rio Hopika yang ball kami Kemayan untuk passing Omnia handball dan ball tangan menurut dia goal 0-0 Unuputi 0 dolai 0 dia skor hanya ketahu Laga. Partai naik tengah player yang bola out tengah untuk passing gol kita lagi gol mana Ya, anh rồi đây. ball Rio Hoka yang menutupi halte yang dolai passing hanya hai dolai player ball selami tangi tengah number 9 jersey number 9 ke 8 Hoka out ke passing yes pass injured maybe one player from Unuputi dukungan na berapa player yang pelajar dulu medical team lokasi lain terbayo tamong Albania skor 0-0 dia bobol Himalaya ko bolong teyong-tey Delain naik pocket ini kemayo ini dia so tambah detik rek kuno liya kaham menunggu Tabusuk Zara 0-0 Dolai Zone versus Unuputi Zone. Doi kembali hanya hari Rabu jam 3 hanya hai ball long itu no selagi tangga dolai player yang pasti pas dengan borok nanti jamu hanya back pas saja di roh kampus tangga yang ball pasti kali ball kita dolai kan kedokta hanya hai ball kita di roh yang Mantika
Dalai player jersey number 7 Rin Hoka Bong Ditongo Remani Malia hanya hai head Rin Hoka Hangi Tumtika ball layang Dalai Rin Hoka hanya hai goalkeeper ball pas yang Rin Hoka hanya hai Rin Hoka jersey number 9 Dalai 8 number Rin Hoka yang bilang jersey kata yang ulu kopi baik Rin Hoka pas kaya hanya hai Mantika ball selang itu Kasut Latika hanya hai head Romani Bunyara kelai kita hanya hai Dalai nyara ball Tabuk Zara 0-0 Dalai Zone versus Unakoti Zone. Tanzania offside yang pertama. Hanya hai ball Mangka mengikuti dari Johor Kayang saya lain tongka dok kela jutu ke jangan tongka tidak kela borong sampai naik kamu ini kalai tongka ball maka di Kayang ini yang berbakat abongka Dalai Zone player ini yang berbakat angka mengikuti player ball hai ikut hati naik ke di Hoka yang Mantika Dalai player Rin Hoka long kick number 2 jersey number funny ball funny tongka ayang goalkeeper funny tongka Sandia Tamong Laino Tabuk Dalai Bezwa goalkeeper sekarang ke Hoka hanya hai ball di Hoka ayang ball ini kemutabuk Dalai masih selang itu Sandia Tamong Laino sampai ke Hoka ball 0-0 Tabuk Zara Dalai versus Unakoti Zone. Tabuk Zara kian ke gol khaiman jako. Sarang sati nai tong nai takuk tai bukusong football nai tongo solini tongo Kumulang Stadium mato tini full pas khela nai tong ni tabuk dono te kena Tabuk sarang sati pini ngai live kai tongo takuk tai bukusong nai tongo Kala khosek thangai tongau ball ini tomayang awal longka to khajayang Dalai akrambak yang tomo Dalai lainnya Dalai Zone versus Unakoti Zone. Dalai nyara ball ada hai Dalai ni nyara ball lang akhirnya ball ini kemudian
Tengah. Namun Dolai Thani ball. Jersey number 7 Pelangi Tengah pas dengan di Hoka. Menghai jersey number 8 di Thani. Rohopika back ketika Mangsa. Menghai Dolai Thani. Rohopika. Tabok mengikuti Ikhani di Hoka Ikhani yang Nampika Menghai mengikuti out. So, Hai Tomo mengikuti jersey number 4. Jadi kamu dapat Hai Rohopika. Hai ball Nampika mengikuti. Mengikuti Hai ball select Tomo. Sama-sama offside dalam kata negara. Dolai versus Unagudi zone thungai tongo tabo Khumlung stadium mo thungjagai tongo Tripura football league tabo sujara 0-0 Ball di Hoka Dolai Jung player. Menghai out Hoka. So Hoka Dolai Menghai ball pas tiga. Nampika Menghai. Dolai player Thani ball. Sama ball datang. Tabuk Dolai Ikhani. Ini di Hoka yang penting. Dolai Tengah. Foul. Dolai Thani ball. Jersey number 2 di dalam semua. Bahu saya. Serap tangga kelejat. Saya menegak sekali ya. Ayam cebol sekian berdua. Konarang kena. Koro Hade Sung arah hat kenai Teh borosa Dolai konarang Yang kena. senai Bukan tak kasih Kalau senai di Hoka yang kiri, saya tamu bol tidak boleh tahan. Berapa? Hak sekarang 3. Bol di Hoka, bol kita mengikuti ini. Mampu Hai Gong Italiano. Saya akan mereka. Ada Gong Italiano bol. sama kok